አወቃቀር የሬጉላር እና ኢሬጉላር ግሶች በዳንስ structure of the simple past the dance of regular and irregular verb ያ የሲምፕል ፓስት ወሳኝ ክፍል ነው። ግሶች ወደ ያለፈ ጊዜ ስንቀየር ሁለት አይነት ባህሪ ያሳያል። ሬጉላር ቨርብ ደንብ የሚከተል ግሶች ጥሙረ ሴሮ ወርደፈኒ ዴመን ይችላል። ደንብ ምንድን ነው? በጣም ቀላል ነው። ወደ ሲምፕል ፓስት ለመቀየር በመሰረታዊ የግስ ቅርጽ ቤዝ ፎርሙላ ኢዲ መጨመር ብቻ ነው። ሬጉላር ቨርብ ከኑን ባየ ሰልጳል ጥሙር ቨርቢ ኢሮች ኢዲ ደበሉዳን kan uumamu ቤዝ ቨርቢ ፕላስ ኢዲ ጎቴት uumamanne የተለመደ ምሳሌዎች fakkeenyaaf common example you must learn many more fakkeenyota beekamoo baratamuutaan halallu ግስ በኢ ካለቀ ኢዲ ብቻ ነው እንጨምራለን። ጥሙርሰን ኢ ዳዩ ጥሙረሜ ዲ ቆፈት ደበለት ጥሙራን ጀቹ ኤግዛምፕል ዲሳይድ ዲሳይድ ሆፕት ሆፕት ሊቭት ሊቭድ ግስ በአንድ ኮንሰንት እና ከዚህ በፊት አንድ አንባቢ ቫውል ጥሙረ ሰዮኒ ፊ ኮንሰንት ተቆ አንከስ ጂዱራ አንባቢ ቮል ድብችቱ ተቆባቴ ኮንሰንት ቫውል ኮንሰንት የሚጨረሱ ኮንሰንት ኢት አድርጎ ደብል ጎቴት በሬሳይቸው ኢዲስን እንጨምራለን። ምክንያቱም ስቶፕ ስቶፕድ ፕላን ፕላንት ሮብ ሮብድ ግን መጨረሻው የጥሙር ሂሳብ ከኛ ቁቤ ደብሊው ጣፊያ ከሆነ አይ ደረግም እንደወጀደው ፊክስ ፊክስድ ስናው ስናው ፕሌይ ፕሌይድ ግስዋን በኮንሰንት ፕላስ ዋይ ጥሙርሰን ኮንሰንት ፕላስ ዋይ የቆባቴ ካላቀ ላይ ወደ አይ ቀየሩን ኢዲ እንጨምራለን። ኤግዛምፕል ስተዲ ስተዲ ክራይ ክራይድ ትራይ ትራይድ ለሌሎች በአብዛኛው ኢዲ በቀጥታ መጨመር ነው። ዩዝ ኤግዛምፕል ዎክ ዎክድ አስክ አስክድ ዎች ዎችድ English call Bura Chasluga English and regular verb forming simple past by adding ed or ed to the base form. Tumuruni Baratamun kan umuman yeroni fi innander irratti ed yogan d itti daballe fi attention asirratti garuu atti qalbii qeetti deebisi ilaal seerota yeroni fi qubee qubeessitu double consonant dubbifamaa lama gochuu waa'ee ay jijjiiruu eeggadhu. irregular verb ደንብ የሚከተል ያልተለመደ ግሶች kan seeraan hordofne kan dhufe inni ምንድነው ናቸው? ኢሳንስ እነዚህ ኢዲ መጨመር ሲምፕል ፓስት የሚፈጠሩ ግሶች ናቸው። የሚተኩ ቅርጻቸው ሙሉ በሙሉ ይቀየራል። changing completely ወይም ምን ሳይቀየር ይቻላል። መፍትሄው ምን አቋራጭ መንገድ የለም። እነዚህ ግሶች ሲምፕል ፓስት ቅርጽ በቃላች መያዝ ሜሞራይዜሽን አለባቸው። ያን እንግሊዝኛ ተማሪዎች ታላቅ ፈተና ነው፣ ግን በጣም አስፈላጊ ነው። explain and understand core regular verb do not form the past tense in one sentence by adding ed to it. Their past tense forms are a unit that must be memorized and that's automatically የተለመደ ምሳሌዎች በቅኛው ጎድ went came came eat ate drink drank see saw take took give give gave make made have had do did
be, am, is and are plus was and were. Put, cat, read, አይቀይርም cat and put, read አጻጻፉ ተመሳሳይ አንባቢው ይቀየራል read እዚህ ጋር example I walked, you walked, he walked, they walked, I went, you went, she went, we went። ፈተና ሬጉላር እና ኢሬጉላር ግሶች ልዩነት ይወቅ። ኢሬጉላር ቨርብ በደንብ ማጥናትና መያዝ አለባቸው። ኢዲ ፊደል አጻጻፍ ህጎች ያልተለመደ ሲምፕል ፓስት ቅርጽ ለሁሉም ሰብጀክት በተመሳሳይ መሆን አስተዋል። ከዋስ አንወር ውጭ kanaaf verboota regulaarii fi irregulaarii addaan baasuu qabna. Irregulaarii foormii qaatan sammuu keenyatti haffasuudha qabna. Qubee isaa seera isaa shaakaluudha qabna waan ta'eef. Kanaaf simple past foormii isaa negatiivii equation keessattis haa ilaallu. Likki aanni simple present akkuma simple present sanitti isaas ረዳት ግስ auxiliary verb xumura gargaartuu kennu akkamiin akka fayyadamtu ብዙ ጊዜ ዲድ go and went, eat and ate, be, was and were isaan kanneen haffasuun fi listiiwwan irregular verb keessa qaban ለሁሉም ሰብጀክት ተመሳሳይ ነው። The same for all of the subject። አንድ በጣም ጥሩ ነገር ለሁሉም ቤተሰቡ ሰብጀክት you, he, she, it and they ተመሳሳይ ነው። simple negative, final negative, then subject plus did not yookaan didn't plus base form of the verb isa jennuun jira። በጣም ወሳኝ ዲድ ስንጠቀም ዋናው ግስ ኢዲ ይጣል ወይም ከኢሬጉላር ቅርጽ ተመልሶ ወደ መስጠታዊ ቅርጽ ቤዝ ፎርም ይመሰላል። kanaaf faaluma simple presentiitiin simple pastiin foormii inuu yookiin maatii maratti tokkuma bakka was and were jiru qofatti malee negatiiva keessatti did not yookaan didn't plus base formii fayyadamna. The main verb goes back to original forming after did. Fakkeenyaaf I did not watch the movie, not I didn't watch filmii alayyi. I didn't watch the film, the movie. He didn't go to the party. They did not study for the exam. Question ጥያቄ ደንብ ዲድ ፕለስ ሰብጀክት ፕለስ ቤዝ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ አሁንም ወሳኝ ዋናው ግስ መሰረታዊ ቅርጽን ቤዝ ፎርም ነው የሚያዙ።
Explain and understanding core. Use did plus subject plus base form of the verb. Example: did you watch the movie? Not did you watch. Well, where did they study? Not where did they study. እነሱ የት ነው የሚጠኑት? ቢ ከግስ ጋር ወሰን where